Hadin bangila, hadin baki wei ki Rio ka kabede begitu jingkran jingnya atau kesengi kila iya ki newspaper ki YouTube tatar kami kela ka jingken tho ba kini ki arpusan ngut ki keno bagi sauseng bukan tuh ya ke FKJGP RBOF KSU but HNYF kali sim donation nang tena portal plaza kami penban ka jingken tho ba dai mangi ki arpusan ngut ki samla ki ba la kren ni kita kentin ndre hangne ngi yang benetu ya ke jing sisya ba kini ki kentin kimdai ki bami nakaliang ke jongi oh ya tu mesti ngelapan pau ya kata namar ba ngitip ya kata dai lengba jong ka jing itu hi jong utai urang basnong haka arpu iterik haka bangi la elu meeting hapo darbar hall jong kasnong paham oleh arpu mer urang basnong ubadai ba jayan siliang udah penpau baru ong ba lada sana jarsan spa tingka manau benai insam siki arpusan ngut kata kalau poi sedu ke silak lai putam ai ten ai no epi gemut ya kabha kebede ben ai siki wei kisang balang kebede benyo ke Indonesia nang ne ladu demu bala keren ban ngidon ka sakhi bebiang halor kita gentin ke mamu bala keren de nam dai perlok udah kade ke jingkran hijong u ang basnong te ke bason lingo opat kalong ba ngingip pau ke jingkran jong urang basnong hendrei dakong pong pat yangi lasya sedi penban te kane penpau ba kadon kajing le siliang khmat kajing nyu siliang khmat yangi mo te wala kataro nginginom sauting nginom suar tetin nginom kan randin ini le kat bala ban yele penyo biang yela ka jong kahok